Dobar vam dan svima i dobro jutro, ovisno gdje ste, možda ima ljudi iz Amerike koji gledaju. I evo nakon 6 zemalja, drago nam je što ste nam se ponovo pridružili na Work and Life Abroad Sweden, kako vi to zovemo drugi dio. Imali smo u prvom dijelu bazičnu znanost, a sada imamo kliniku. I moje ime je Alen Juginović, i inače sam postdoktorand na Harvardu, a danas mi je iznimno čast i zadovoljstvo ugostiti naša dva gosta iz Švedske, Unu Smajlović i Darija Svendu. Tako da Darija i Una, dobrodošli. Hvala. Oni su dvoje naši kliničari iz Švedske koji se nadam da će vam što više približiti ovu fenomenalnu državu na sjeveru Europe. I evo prije nego što krenemo, samo bih par rečenica rekao generalno o Hot Science Balloonu i ovom projektu koji dosta dobro za sada ide u ovom serijalu Work and Life Abroad. I generalno sa Hot Science Balloonom želimo stvoriti virtualnu znanstvenu zajednicu s ciljem networkinga osoba iz raznih dijelova svijeta, pa tako i Švedske. I nadalje na našim društvenim mrežama objavljujemo na tjednoj razini sažetke najnovijih znanstvenih istraživanja, te radimo intervjue s liječnicima, nobelovcima i inovatorima. Kako biste bili u tijeku s našim budućim događajima i novostima iz svijeta znanosti, možete nas zapratiti ili, kako kažu, pretplatiti se na naš newsletter putem naše web stranice www.hotscienceballoon ili jednostavno pratite naše društvene mreže. Za ovaj event samo bih naglasio kratko par bitnih informacija. Bilo bi dobro ako biste mikrofone držali ugašene, samo da ne ometamo goste dok odgovaraju na pitanja. Kamere slobodno uključite i isključite kako god želite. Ovaj događaj ćemo snimati, što sam prije rekao, kako je mogli objaviti na našem YouTube kanalu, da ljudi mogu ili ponovo pogledati ili prvi put pogledati ako ne uspiju danas doći. Pitanja iz publike, bilo je zaista dosta pitanja u anketi, ovoj prijavnici koju smo imali, i sad smo ta pitanja, mislim, dobro oblikovali i postavit ćemo Dariju i Uni, a bilo koja druga pitanja, ako vam neko pitanje možda dođe da ga postavite, slobodno možete ostaviti u chatu, pa ćemo ga postaviti na kraju, ili na kraju samog događaja možete i uživo dizanjem ruke postaviti pitanje. I kroz ove Work and Life Abroad događaje želimo zapravo povezati ljude u inozemstvu sa ljudima u Hrvatskoj u cilju razmjene iskustava i razvoja u konačnici profesionalnih vještina i osobnog života. Također želimo vam dati uvid kakav je zapravo život u određenim zemljama, bilo Švedskoj, Njemačkoj, Švicarskoj ili bilo kojih drugih, od strane ljudi koji doista žive i rade tamo. Tako je dosta mog monologa sada. Želim još jednom pozdraviti Unu i Darija. Dobrodošli još jednom. Hvala vam puno što ste nam se pridružili. Danas idemo početi sa prvim od mnogobrojnih pitanja od naših gledatelja, pa zapravo ajmo početi možda od ovoga. Oboje ste završili medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu prije nekoliko godina, ali pitanje je jeste li nakon fakulteta karijeru uopće započeli u hrvatskom medicinskom sustavu ili ste se odmah odlučili za odlazak u Švedsku i kako vas je baš privukla Švedska u konačnici? Evo, prvo pozdrav svima i hvala Alenu, Marini i ostalima iz Hot Science Balloona na pozivu. Drago nam je biti dio ove inicijative. Pa ništa, da krenemo odmah s prvim pitanjem. Znači ovako, mi smo obadvoje zapravo započeli karijere u Hrvatskoj, u Zagrebu, nakon fakulteta. Dario je 2 godine ispred mene. On je krenuo zapravo krenuo sa stažom, nakon tog rad na hitno i nakon tog specijalizaciju započeo iz obiteljske medicine, a ja sam zapravo još za vrijeme studentskih dana krenula raditi istraživački rad na Zavodu za farmakologiju na MEF-u u Zagrebu i u principu plan je bio ostati na doktoratu kao znanstveni novak u Zagrebu. Već je projekt postojao, ja sam već djelomično na tim eksperimentima i radila za vrijeme svog staža. Međutim, to je bilo ne tako davno, 2016. godine, možda se neki sjećaju, kada politička situacija nije bila najbolja u Hrvatskoj. Nažalost, te godine se vlada nije sastavila jer su bili tako jedni neobični izbori i posljedično nije donesen budžet za znanost, za Hrvatsku nakladu za znanost, koja je ujedno i propisala ta mjesta za znanstvene novake na medicinskom fakultetu, na Ruđeru i ostalim institucijama. Tako da, eto, što se mene tiče, za vrijeme tog čekanja mjesta doktorata za znanstvenog novaka koje se odužilo zbog političke situacije, u isto vrijeme se sasvim slučajno otvorila prilika
na Karolinska institutu u Štokholmu, tu u Švedskoj, koja je zaista nekako možda odgovarala profilu koji sam ja možda i tražila, imala, tako da smo se to je bio prvi korak. Dario može isto ispričati kratko samo svoj dio. Pa da, mislim ja se isto želim zahvaliti na pozivu i drago nam je da možemo doprinijeti, ako možemo doprinijeti i pomoći nekome možda. Pa ne, kao što je Una rekla, to je splet okolnosti. Mi nismo ciljano tražili državu ili poziciju znači, u znanosti ili u klinici izvan Hrvatske. Ja sam završio fakultet u Zagrebu 2013. Staž godinu iza i počeo raditi na hitnoj u Sisačko-moslavačkoj županiji. Radio godinu dana tamo i dobio sam, vjerojatno i zbog te hitne i svega, dobio sam ambulantu obiteljske medicine u Lekeniku. Lekenik je jedno malo mjesto na pola puta između Zagreba i Siska i počeo specijalizaciju jako brzo. Tako da iz te činjenice je jasno da nismo planirali napustiti i krenuti na nešto novo. I samim tim meni je odluka bila malo teža jer sam imao, ajmo reći, nekakvu odgovornost prema poslodavcu i ugovor i pacijente, ali spletom okolnosti i zbog neke dobre prilike, u principu si i ti dobila priliku i ja sam dobio priliku i odlučili smo se na ovu avanturu, rekli da idemo probati, pa ćemo vidjeti. I za sada izgleda da vam se dosta dobro sviđa ta avantura u Švedskoj, a možda za početak da kažemo ljudima kako uopće teče proces prijave, pošto ste oboje specijalizanti u Švedskoj, kako teče uopće proces prijave za specijalizaciju u Švedskoj, nekakva administracija i vrijedi li uopće hrvatska diploma medicine gore ili je potrebna nekakva nostrifikacija i nešto? Pa ovako, znači nije... Pošto sam ja krenuo odmah u kliniku, ti si radila 4-5 godina u znanosti. Znači, naša licenca, pošto je naš medicinski fakultet mi smo u Europskoj uniji i licenca je, odnosno diploma je priznata i ne traži se nikakva dodatna naobrazba ili dodatna testiranja koja bi kandidat prolazio. Ja sam imao i licencu i sad su se malo uvjeti promijenili, ali sada se licenca dobiva i u Hrvatskoj direktno nakon fakulteta. Znači bez staža. To je uvedeno i ovdje u Švedskoj. Znači i ta licenca Europske unije je priznata u Švedskoj kao takva. Sad, ali znači put do dobivanja švedske licence nije toliko jednostavan, jer treba znanje jezika i to treba znanje, ajmo reći, dosta visoke razine, to je C1 razina koja se traži od strane te krovne institucije za ajmo reći, nešto komora. Znači, treba se predočiti, nikakvi test se ne mora provesti, treba se predočiti, znači, diploma ili neki papir ili piše da poznaje švedski na C1 razini. Ali to ne znači da se ne može raditi kao doktor u Švedskoj. Znači, oni imaju taj međustadij, ajmo reći, između fakulteta i dobivanja specijalizacije. Znači, ja sam radio nekih godinu dana, ajmo reći, dok sam učio švedski, već sam i znao nešto švedski, sam radio kao, to se zove underläkare, znači to je kao liječnički asistent, kao... Liječnik pod mentorstvom. Da. I to koliko sam shvatio, mislim, sad je nešto slično uvedeno u cijeloj Europskoj uniji,
jer su specijalizacije produžene na 5,5 godina sa tim minimalno 6 mjeseci radom pod mentorstvom. I to se ovdje zove basisfinansiering, to znači osnovni trening kao, a to je u Hrvatskoj, mislim da se to zove rad pod mentorstvom. I to ulazi u blok specijalizacije i minimalno je 6 mjeseci. Ali kažem još jednom, moguće je u Švedskoj raditi i bez švedske licence pod mentorstvom, ajmo reći. I dakle, ljudi koji žele, nakon što završe fakultet, mogu sa znanjem engleskog jezika otići u Švedsku na rad pod mentorstvo ili ne? Taj dio samo, što se vam bez iskustva čini? Ljudi mogu tražiti posao i ići na intervjue na engleskom. Ali svaki poslodavac će staviti kao nekakvi uvjet da ili znaš malo, ili si na putu, ili si u nekoj školi, znači očekuje se da si spreman kroz neko vrijeme naučiti švedski, jer službeni jezik u zdravstvu je švedski, rijetko koja specijalizacija može raditi na engleskom. Postoje neke rijetke specijalizacije, na primjer patolozi, radiolozi koji mogu pisati nalaze na engleskom. Ali čak i u univerzitetskim bolnicama znaju biti toliki deficit da bi... Ali to bi onda bilo češći slučaj da bi uveli bi već gotove specijaliste, jel? I onda je to jednostavno toliko dragocjena radna snaga ovdje da je bilo dopušteno da nalaze pišu na engleskom. Da, ali službeni jezik je švedski i sva komunikacija se odvija na švedskom. Pacijenti žele da doktor priča švedski, ali nije uvjet da si ti savršen u tom švedskom, ajmo reći. Jer Švedska uvozi liječnike iz cijelog svijeta. Ja bih tu napomenuo da mi koji dolazimo sa Balkana i općenito mi koji smo možda i učili slavenski narodi, ljudi koji su učili njemački, engleski, nama je malo lakše ipak savladati taj švedski u odnosu na nekog možda ko dolazi iz Azije ili nekih afričkih zemalja. Tako da toliko nam je malo lakše, ja mislim, jer švedski imam sličnih riječi, sličnosti izgovara malo koji engleski, koji njemački. Pogotovo njemački. Da. A da pitam Unu, pošto je sada za kliniku, pošto je Darija odmah išla u kliniku, Una je bila u znanosti, da li možda u znanosti na Karolinski ti je potreban švedski ili možeš samo sa engleskim doći? Jer je često stvarno pitanje jezika ide čovjek u inozemstvu, osobito ako nije englesko govorno područje. Evo moram reći, mi smo ovdje, sad će biti uskoro 6 godina. Ja sam prvih 4,5, skoro 5 godina bila u researchu na doktoratu na Karolinskom institutu, gdje je službeni jezik engleski. I moram reći da stvarno se isključivo priča engleski. Imala sam možda i jednog švedskog kolegu u cijeloj grupi i široj i užoj, tako da je to malo što sam možda pokušavala vježbati švedski nije baš bilo jednostavno, tako da mi je čak i nakon 5 godina života ovdje, kad sam krenula raditi kao specijalizant u bolnici, bio šok ta promjena rada na švedskom. Naravno, bilo mi utoliko lakše što sam već živjela ovdje, prošla kurseve i slično, usporedbi s Darijem koji odmah krenuo na švedskom, ali opet je bila promjena. Tako da. I koliko ti je ovako okvirovo znati že je trebalo da švedski možda savladaš da bih mogla recimo samostalno raditi u klinici baš sa pacijentima? Je li to pola godine, to godinu ili koliko je to? Rekla bih da je to još uvijek working process. ne, još mislim imam pacijente i susrećem pacijente. Pa ja moram reći da je to bilo sigurno godinu dana intenzivnog švedskog uz doktorat, prije nego što sam uspjela dobiti taj C1 nivo za licencu. Neko to može brže, neko to može sporije. Ja sam imala i nekakve research razmjene, tako da sam ja išla i u druge zemlje raditi za vrijeme svog PhD-a, što je možda malo usporilo, tako da ne želim plašiti publiku, može to ići puno brže. Imamo mi kolega koji su to stvarno u par mjeseci uspjeli odraditi. Ali na kraju dana čovjek mora prihvatiti da će imati možda tu neku određenu razinu jezika, krenuti raditi u klinici i da će to postajati jednostavno bolje s vremenom. Jer taj jedan svakodnevni švedski koji
koji se eto, koji morate savladati ili postići u razgovorima s pacijentom i kolegama, to je stvarno working process i možda, ajmo reći, nakon pola godine rada već se osjećate dosta sigurnije, nakon godinu, dvije, već je to na ja bi ovako mogu kratko reći, nakon 3 mjeseca razumiješ šta oni učenja, razumiješ šta oni govore, još 3 mjeseca da bi mogao izreći ono što želiš reći i onda još 6 mjeseci da bi mogao fino pričati, a sve ostalo su detalji nakon toga. A onda još godinu dana pa postaneš pravi Šveđan, dobiješ njihovu nacionalnost. A mislim, ali možem, samo ovako malo za diskreciju, čovjek bi mogao tako pitati i hrvatske pacijente, jer mi se nismo, švedski narod se susretao sa ovim zadnjih 30-40 godina. U Hrvatskoj se ljudi nisu susretali sa doktorima koji dolaze iz drugih zemalja. I znači, ajmo reći, ti kao pacijent, znači neko ko traži skrb, očekuješ da druga strana govori na nekoj finoj razini. Mi smo ipak visoko obrazovani ljudi i trebamo se znati izražavati na nekoj finoj razini. Znači, 6 mjeseci, 12 mjeseci nije dovoljno za sporazumjeti se, ali nije dovoljno za imati pondus, imati samopouzdanje. Da. A što se tiče još prijave za specijalizaciju, da pitam, pošto doista nekad varira od države do države, da li ima nešto što poslodavci možda baš cijene izrazito? I pitanje je u biti prvo, kako doći do specijalizacije? Da li postoji nekakav portal na koji se prijavite? Da li je to nekakav direktni email šefu klinike? I onda je drugi korak ovo pitanje, da li nešto posebno cijene? Možda ovo što je Una radila 5-6 godina u bazičnim znanosti, možda to cijene ili nešto drugo ako se nešto posebno cijeni? Pa, dosta je bitan intervju. Na intervju je jako bitan CV. I intervjui nisu prolaženje kroz tvoje dosadašnje radove i ocjene i papiru. Teoriju znanja. Intervju je znači, upoznavanje osobe kao takve, znači upoznavanje osobnosti, upoznavanje čak i privatnog života, znači nabrajanje nekakvih ciljeva, nekakvih planova za budućnost. Jer poslodavac u Švedskoj traži sebi sličnu osobu, ajmo reći i osobu koja je spremna dati sve od sebe da taj posao funkcionira i da klinika funkcionira. Znači, nije uvijek situacija da se čovjek prijavljuje na natječaj. Nekad se može desiti da se uzme nekoga i bez natječaja ili da se natječaj čisto piše za osobu koju je poslodavac već sreo. Tako da je puno, oni čak znaju nekad i zaposliti ljude, makar im možda u tom trenu i ne trebaju, ali ako smatraju da je to osoba koja je spremna ulagati u sebe, ulagati u kliniku, pa će se taj korak i napraviti. Znači, uložiti u nekoga, zaposliti nekoga čisto zato što je neko dobar radnik. Da. I sada što se tiče specijalizacija, mislim da i u Hrvatskoj to isto slučaj i drugdje. Neke specijalizacije su ili popularnije od drugih i teže ih je možda zbog toga dobiti. Pa pitanje je možda da li znate možda da neke specijalizacije, pod navodnike sve govorim, teže, odnosno lakše dobiti, i vezano za to, da li možda imate savjet ljudima da pokuša aplicirati u nekakvoj manjoj švedskoj bolnici radi možda veće prakse, više iskustva ili nečeg drugog što je bolje, ili direktno da pokuša odmah na veće bolnice, ići koji zainteresirani ići u Švedsku? Ovako, što se tiče specijalizacija, možda nam je lakše obrnuto odgovoriti na to pitanje, to je one koji su stvarno deficitarne u Švedskoj. A to su liječnici obiteljske medicine, psihijatri i gerijatri. Znači, tih specijalizacija ima više, a posebice, na primjer, za specijaliste koji dolaze iz vanjskih zemalja i već kompetentni unutar tih područja, stvarno mislim da se nude čak i 6 mjeseci intenzivnog učenja jezika i onda ustoji posao, jer toliko su deficitarne struke, posebice u manjim mjestima, ali i u Štokholmu. A što se tiče ovog drugog dijela pitanja, pa moram reći da je, vjerojatno, mislim, tako i u Hrvatskoj i većini zemalja teže dobiti, teže. Možda je duži put do specijalizacije u većim gradovima i univerzitetskim bolnicama i općenito većim bolnicama, gdje se možda gledaju nekakve druge
kvalifikacije kao što je ono research background i slično. I obično ti kandidati prvo se uzmu na takozvani vikarijat, što je, ajmo reći, jedan training period, otprilike ugovor je obično na 6 mjeseci, da se vidi kako funkcionira, kako radi, koliko ima iskustva i slično. Možda je bitno napomenuti da ovdje za naše studente i liječnike koji su izrazito kompetentni, da se možda toliko ne gleda to teorijsko znanje, nego kliničke vještine. Jer oni već kao studenti od prve, druge godine kreću raditi s pacijentima u klinikama, sa dežurstvima i slično. I tu nije baš bilo jednostavno konkurirati kada krenete raditi u klinici. To je na razini vještina koje oni možda imaju. Dok teorijsko znanje uopće tu nema rasprave u našem mišljenju. Da. Tako da... Da, oni su spremni, ajmo reći, nakon fakulteta za samostalan rad i za rad na, ajmo reći, na objedinjenom hitnom prijemu nego što smo mi. Da, i tako da oni kad gledaju kandidate za specijalizaciju, a moram reći da i u researchu tako, puno je bitnije koje vi iskustvo imate do tada. Znači, da li ste već radili negdje nešto slično unutar klinike, bili na nekakvoj razmjenoj vani da ste radili u nekoj drugoj klinici ili u researchu. Znači, vrlo je slično tu. Gledaju iskustvo, ne možda toliko ocjene i teorijsko znanje. Ali smatraju da je to nešto što se može nadoknaditi, a sad to je diskutabilno. Znači, svaki posao, pa tako i u zdravstvu u Švedskoj, postoji 6 mjeseci probnog rada. Ako ne zadovoljiš, ako si čudan, ako te nema na poslu, to se prekida bez obrazloženja, znači samo se prekida. To se osiguraju se na taj način. I možda je bitno je reći za neko koji je zainteresiran za specijalizaciju u Švedskoj, da isto tako kandidat može bilo kom trenutku prekinuti bez ikakvih posljedica. Promijeniti bolnicu, promijeniti poslodavca, odjel, kompletno specijalizaciju ili jednostavno odustati od specijalizacije. To je apsolutno osobna odluka. Razlika između švedskog i hrvatskog zdravstvenog sustava je da ti specijalizaciju ne dobivaš od bolnice, nego ti specijalizaciju dobivaš od regiona, od županije, ajmo reći, a tvoj poslodavac je zadužen dati plaću, radno mjesto i mentora. Sve ostalo, čak i jedan dio financiranja dolazi izvana. Tako da ako si ti nezadovoljan sa poslodavcem, ti mijenjaš radno mjesto i tražiš dalje sljedećeg mentora. Tako da nisi ništa dužan. I evo, dok smo na specijalizaciji i tome da pitam, generalno kako ste vas dvoje zadovoljni sa znanjem koje usvajate na tim specijalizacijama? Je li mislite da ste možda zapostavljeni u određenom dijelu, da vam daju doista mentori dovoljno znanja? Da li se osjećate kompetentno nakon specijalizacije kako stvari sada stoje raditi doista samostalno? Jer neki ljudi na specijalizaciji možda u Hrvatskoj i drugim zemljama možda imaju nekako mišljenje da možda ne usvajaju dovoljno znanja ili nešto, je li? Pa evo mogu reći iz perspektive rada na sveučilišnoj bolnici, mislim da je mentorstvo odlično. Oni su jako dobri, ja sam u jednoj manjoj specijalizaciji iz neurofiziologije, što je u Hrvatskoj zapravo subspecijalizacija neurologije, a u Švedskoj i nekim zemljama je specijalizacija sama za sebe u trajanju od 5 godina. Međutim, kao takva jest vrlo usko područje koje zahtijeva jako puno mentoriranja i moram priznati da sam stvarno zadovoljna što se toga tiče. Jako je puno kurseva, jako je puno prilika za doedukaciju i apsolutno su tako specijalizacije napravljene da imate follow-up svaki godinu dana, što ste napravili, koje kurseve ste obavili, koje rotacije ste obavili i slično. Ono što mislim da je možda negativno ili manje pozitivno usporedbi sa hrvatskim specijalizacijama i možda specijalizacijama u nekim drugim zemljama je što ne vidite toliki broj pacijenata. Mislim, sad ovisi što tražite. Jako je dobro za vaš work-life balance, ali možda za neko iskustvo u tom određenom periodu specijalizacije koji je ipak ograničen, možda je manji nešto utoliko usporedbi, na primjer, s Hrvatskom, jer imate definitivno manji broj pacijenata. A ti možeš reći... Pa dobro, ja se možda ne bi složio da vidim jako malo pacijenata. To je definitivno manji broj pacijenata nego u Hrvatskoj, ali ovo što ona kaže, znači, fokus je na cjelokupnom, znači,
kontinuiranom praćenju. Ti i mentor ste, znači, jedna jedinka, ajmo reći, u poslovnom smislu, gdje ti si u principu zadužen za svoju edukaciju. Koliko ćeš uložiti, koliko ćeš se truditi, koliko ćeš čitati i koliko ćeš biti dobar. U principu, znači, kroz same te rotacije, kroz ja, na primjer, iz obiteljske medicine ja sam imao otprilike, znači, specijalizacija traje 5 godina, od toga si 2,5 godine negdje drugdje, ali to nije, znači, razlika između hrvatskog i švedskog sustava je da ti i u tim drugim klinikama radiš. Na primjer, kad sam bio na rotaciji iz psihijatrije, ja sam prvi dan došao i dobio svoju ambulantu i svoje pacijente tamo. Ja imam mentora negdje u istom hodniku, ali ti imaš kalendar i imaš svoje pacijente. Isto tako i na ginekologiji dođeš, imaš jedan dan nekog introductiona, sljedeći dan imaš kalendar pun sa pacijentima i ginekološki stolac. Tako da prisiljen si, znači, nigdje nisi ti neki koji slijediš nekoga i samo gledaš, nego si od prvog dana, znači, stavljen, imaš svoju ambulantu i svoje pacijente. Kako u domu zdravlja, tako i u vanjskoj ustanovi. Da, to vjerojatno proizlazi iz te njihove, mislim, tih kliničkih vještina koje oni stvarno od prve, druge godine faksa već razvijaju, tako da oni kad krenu raditi i prije licence su poprilično samostalni, moram priznati, tako da to nama bilo malo šokantno kad smo krenuli ovdje raditi, ali kažem, dobro da će Dario radi ono primarnoj, pa ima poprilično drugačije iskustvo od mene koje radim u jednoj subspecijalizaciji na sveučilišnoj bolnici, tako da. Ali super je imati oba mišljenja i viđenja ovdje o rada u Švedskoj, baš Dario, si nešto htio reći, oprosti. Ne, ima pitanje u chatu. Aha, imamo pitanje u chatu. Možemo, naravno, ako se veže direktno na ovo koje ja ne vidim, nažalost, pitanje. Ako Dario vidiš, slobodno ga pročitaj, ja ga ne vidim nekog razloga. Pitanje je, znači, da objasnim svoj put do specijalizacije preko doktorata. Znači, da, ja sam, znači, kao što sam rekla, na Karolinskom institutu sam se bila na doktoratu iz neuroznanosti. Konkretno bavila sam se ranom dijagnostikom Alzheimerove bolesti, neurodegenerativnih bolesti, demencija. I jedan od glavnih fokusa mog doktorata je bila elektroencefalografija, znači EEG markeri, kvantitativni EEG markeri za Alzheimera i ostale demencije. U sklopu toga sam imala i preklinička i klinička istraživanja. Predklinička istraživanja su bila na miševima, na par mišjih modela, a klinički dio je bio između ostalog na pacijentima, uključivo je grupu pacijenata, imali smo preko 600 pacijenata iz Karolinska bolnice. I u principu tako je nekako krenuo moj put. Imala sam isto tu priliku da sam dobila Marie Curie Fellowship, tako da sam imala i nekakve kontakte i na obje Karolinske. Karolinske su zapravo 2 bolnice u Štokholmu i da sam surađivala sa zapravo odjelu za neurofiziologiju na Karolinska bolnici, gdje sam radila EEG analize i tako su me oni na neki način upoznali, znači kroz research. I pred kraj, to je negdje sredinom do kraja doktorata, su mi zapravo ponudili mjesto na specijalizaciji. Tražili su nekoga zapravo sa akademskim backgroundom, što je često slučaj. I nekako je to, valjda moj CV se dobro uklapao i mene je to zanimalo. Oduvijek sam nekako imala interes za dijagnostiku unutar neurologije, tako da sam onda se odlučila za taj put. I to je opet primjer, znači da nije postojao natječaj kao takav gdje se prijavljuje 20 ljudi, nego je mjesto, ajmo reći, otvoreno zato što je postojala osoba koja je... Mislim, bio je natječaj. Bio je natječaj, da, ali da. Poslodavac je jako aktivan u tom traženju, znači kvalitetnog kadra i ta mreža je jako bitna, znači da si ti dostupan i da si otvoren za prilike. Da, i sada kad slušam ove dvije priče, da li se možda meni čini da je jedan zanimljiv put ovo što Una govori zbog potencijalnih problema sa švedskim jezikom i to, da možda ljudi pokušaju preko znanosti doći do klinike, dok rade nekakva znanstvena istraživanja što im daje jedan plus za CV i možda paralelno uče švedski par godina ili koliko misliš da je već potrebno i onda odu u kliniku. Što misliš možda o tome? Pitanje je koliko misliš da ti je ta znanost zaista, to iskustvo zaista doprinijelo u klinici?
Pa ja mislim da je to jako dobar put ukoliko osoba ima interes za znanstveni rad. Jer nije jednostavno možda odlučiti se i završiti doktorat ukoliko nema interesa, to je isto jedan repetitivan rad, sigurno i ti znaš i ostali publici koji se bave researchom. Međutim, ima svoje prednosti definitivno. S jedne strane upoznate područje, imate kontakte, imate mrežu, otprilike znate već što vas zanima, a s druge strane, isto ako planirate ostati u jednoj većoj bolnici, kao što je sveučilišna bolnica, onda vam i taj akademski background definitivno nosi neke prednosti. Konkretno u Švedskoj, da biste bili takozvani överläkare, koji ne znam kako ih prebrala. To je kao odjelni specijalist, onaj koji je iznad specijalista nekako. Da, kao nadspecijalist. Da, što je klinička titula, koja ima svoje pozitivne strane i prednosti, zapravo morate imati doktorat. Tako da, ukoliko već imate doktorat, poslodavcu ste odmah privlačni, jer zna da ćete možda moći raditi klinički 100% ili 50% ili 80%, raditi sa studentima. Vjerojatno ćete s vremenom aplicirati za docenturu i profesuru, da ćete odmah imati sve kompetencije za aplicirati za tu överläkare poziciju. Tako da ja bih rekla da je to jedan jako dobar put ukoliko imate interese za research. I naravno, perspektiva po meni i kliničara sa nekim koji ima research background je pogotovo možda tim nekakvim dijagnostičkim i neurološkim, tu sam sigurno subjektivna, strukama je jako dobro imati. Da, i baš smo pričali nedavno s jednim dobitnikom Nobelove nagrade, zanimljivo, Robert Lefkovic, i baš smo objavili taj intervju na YouTube-u, i on je isto preko researcha basic researcha došao do klinike i otkrio neke fenomenalne stvari, u konačnici za koje je dobio i Nobelovu nagradu. Tako da izgleda dosta da taj research bi mogao pomoći ljudima kasnije u klinici. A sada da pitam ovako za svaki dan, nekakve svakodnevne stvari vaše, pa možda evo, početi od Une, pa onda i za Darija. Kako izgleda tvoj tipični radni dan? Kada dođeš na posao, kada odeš, što generalno radiš? Nekako možeš mi, ako postoji uopće average day, opisati, pa onda da vidimo Dariju kako izgleda isto. Pa evo ovako moram reći da dizanje rano oko 6 ili prije 6, u klinici oko 7:30. Ako imam pacijente, onda već oko 7:45 krećem s pacijentima. Radno vrijeme je do 4:30. Međutim, naravno, ostaje se dulje ako ima nekakvog dodatnog posla ili imate dodatni research koji radite paralelno. I ništa, sve ostalo ostaje za hobije i privatne stvari. Ali moram reći da ovdje isto jako je fleksibilno ukoliko imate, ne znam, želite kombinirati 2 posla ili kliniku i znanstveni rad, postoji ta mogućnost da radite određeni postotak u klinici. To može biti 20%, 50% ili 80%, a ostalo može biti risk, što je stvarno fantastično ako imate takve interese. Naravno, može malo problematično naći funding za ovaj research part, ali postoji pozicije kao klinički postdoc, klinički doktorand i slično koji su stvarno 50% financirane od strane regiona, to je županije. Tako da što se tog tiče, niste nužno prisiljeni stvarno raditi 100% 2 posla. Što se tog tiče i može se postići neki work-life balance. Pa ne, radi se, kao što je ona rekla, radi se od 8 do 5, jer ručak u Švedskoj se tolerira, odnosno se računa kao slobodno vrijeme i ručak nije plaćen. Znači 4 sata prije ručka, 4 sata poslije ručka. Postoje ljudi koji rade 75%, postoje ljudi koji rade 50%. Znači, jako je fleksibilno po tom pitanju, to se ne gleda kao nešto loše ako radiš skraćeno radno vrijeme. To je najčešće zbog roditeljstva, jer imaš djecu doma ili ti trenutno paše u životu jer si na nekoj edukaciji iz nečega, jer si, ne znam, pripremaš se za neku razmjenu ili nešto tog tipa. I to nije nešto na što se gleda loše, ajmo reći, nego sad ti trenutno 3 ili 6 mjeseci paše da radiš 75% radnog vremena i dobijaš 75% plaće. Ali u principu radni dan oni su jako strukturirani po tom pitanju da
neko drugi ti slaže tvoj kalendar. Znači, jako imam perspektivu, znači, iz Hrvatske, iz primarne zaštite, gdje taj dan će ti doći onaj ko želi, bilo to 5 ili 100 ljudi, tu je neko drugi ko ti slaže tvoj raspored, znači ko dolazi i kada dolazi. Znači, naš dom zdravlja ima recepciju koja preuzima, ajmo reći, javlja se na pozive i bukira pacijente, kako doktorima, tako i sestrama ili psiholozima, jer ovdje je dom zdravlja malo širi pojam nego u Hrvatskoj. Znači, ta ordinacija obiteljske medicine nije doktor i sestra skupa koji sjede i uzimaju pacijente, nego je tu i, znači, doktor ima svoj kalendar, sestra ima svoj kalendar, postoje fizioterapeuti, radni terapeuti, psiholozi, posebni su odjeli za djecu, za starije, tako da, ne znam, svako ima svoj kalendar i od 8 do 4 imaš pacijente, nakon 4 imaš malo vremena za dokumentaciju i onda se ide doma. I što se tiče tog radnog vremena, da li, ako se radi do 5, da li uspijete nešto vremena imati za druge aktivnosti van posla? Kakav vam se čini generalno taj work-life balance u Švedskoj, koji mislim da je dosta važan? Možda naš nije najbolji, ali to smo si sami krivi. To si malo sami krivi. Ne, jako se potiče taj work-life balance, to je ovdje posebna tema za sebe. Čula sam par kolega koji su dobili čak komentare od šefova zašto ostaju dulje na poslu i slično, da li je neki problem privatne prirode, jer je njima to odmah jako neobično ako ste često na poslu iza 5-6 i slične stvari. Uvijek ako šaljete mailove vikendima i tako, neke stvari se ne smatraju čak niti normalnim i pristojnima što se tog tiče, tako da stvarno work-life balance je jako dobar, kao što kažem, u Švedskoj je to tema za sebe. Mi smo malo biased po tom pitanju, zato što pa ti si gurala 2 karijere, odnosno još uvijek guraš 2 karijere. Ja sam isto dobio jednu drugu poziciju uz kliničku poziciju, tako da mi smo malo više radili od ali nitko vas na to ne prisiljava. To je stvar osobnog izbora i ambicija u krajnju ruku. Da, zvuči jako lijepo, nekako očekivano, gotovo pa očekivano, što bih ja rekao ako za Švedsku da je dosta važan taj work-life balance. A što se tiče sada onog life dijela, kakvi su troškovi svakodnevnog života u Švedskoj? Vi ste jeli u Štokholmu. Kakvi su troškovi života, smještaja, hrane i to u odnosu na Hrvatsku? Mislim, očekujem da je skuplje, ali u odnosu na plaću tamo, pa kada pogledate relativno govoreći, je li skuplje, je isto, jeftinije i tako? Ja vjerujem da je skuplje. Najveći izdatak ovdje je svakako stambeno pitanje. Kad dođeš u Švedsku, živiš u nečijem stanu, znači u podstanarstvu si, i sad su cijene otišle malo gore. Mi kad smo došli smo plaćali oko 1000 eura, ajmo reći dvosobni stančić. Sad su cijene oko 1500 eura za 50 kvadrata. Onda dosta ljudi se odlučuje ovdje uzimati kredite i znači kupovati svoju nekretninu, bila to kuća ili stan. I to je definitivno, znači, najveći mjesečni izdatak. Hrana isto ovisi o vlastitim preferencijama, da li ćeš ići u bolje, da li ćeš ići lošije, da li ćeš ići u restorane, tako da je to je dosta individualno. Ovdje jako je popularno imati svoj tupperware na poslu i puno ljudi slaže hranu doma i na taj način štedi dosta. U bolnicama puno ljudi ide u restoran, na primjer. Puno doktora ide u restoran. Tako da sve je stvar osobnog izbora, ali hrana nije sad neki veliki izdatak. Znači nije neka, u odnosu na plaće, nije to sad
srazmjerni odnos, ajmo reći. One dolaze, znači, troškovi putovanja, javnog prijevoza, benzina, auta, djecu ko dobije i općenito ja mislim da ljudi koji imaju stalan posao, dobro, mi smo malo, mi smo ipak doktori imaju veće plaće, ali sva zanimanja, sva visoka stručna sprema i fakultetski obrazovani ljudi imaju fine plaće i mogu se priuštiti normalan život. Tako da, što se toga tiče, nije, i čak se može i štediti. Znači, mi sa naše 2 plaće, doktorske plaće, možemo si uredno priuštiti normalan život i još malo nešto uštediti se. Moram samo reći na možda nam je sad malo teško usporediti sa Hrvatskom, čisto da ne bude publika razočarana, jer mislim da su cijene u Hrvatskoj zapravo otišle poprilično gore. Bar smo tako čuli od prijatelja i obitelji, što se tiče stambenog pitanja i hrane i svega ostalog, ovo što mi malo turistički dođemo i posjetimo, i nama se isto čini. Tako da ne znam koliko su plaće u Hrvatskoj išle gore, tako da nam je teško točno usporediti. Mi smo isto zainteresirani čuti odgovor na to pitanje. Da, uvijek što se tiče stana, volim ovdje reći, jer uvijek mi je zanimljivo. Imam jedno fun pitanje, poslije koje uvijek postavim na Work and Life. Volim ovdje reći u Bostonu, evo čisto da mogu i vama reći, cijene stanova u Bostonu, znači jedan mali dvosobni stan u kojem mi živimo ovdje je, ja mislim, oko $3,100-200 mjesečno. Jeli? Tako da je to poprilično skupo. U New Yorku je stan negdje oko 5.500, mislim, jednosobni na Manhattanu. Tako da cijene baš enormno budu visoke, osobito sad u ovim nažalost vremenima. Tako mi... Prosti. Reci, oprosti. Ne, što se Europe tiče, mislim da postoji skuplje zemlje baš za pitanje stanovanja. Ali boga mi je Skandinavija u samom vrhu. Ali ja znam da i u Londonu je da i Švicarska, Norveška. To smo čuli od kolega. Tako da, Švedska je pri vrhu, ali postoji, može u SAD-u isto tako, ali postoji skuplje. Ali ovdje je taj problem manjka. Pogotovo kad dođete ovdje izvana, ne znam, kao research student ili slično, sam imala jako puno kolega na institutu koji je imalo problem naći stan. Mislim, uvijek smo si međusobno pomagali, pa je neko znao nekog iz neke research grupe koji iznajmljuje možda stan i slično, ali znali su biti prosvjedi na Karolinskoj, we are homeless, PhD students i slično. Sad su malo poradili na tome, ima i taj Karolinska housing i slično, ali taj jedan manjak, to je znalo biti stresno. Znate, hoćete li vas izbaciti neko iz stana, hoćete li uspjeti naći neki novi stan u mjesec dana, to se baš... Ali to je Štokholm. Da se razumije, nisu iste prilike u Štokholmu i u ostatku, znači, jer mi ne znamo kako je u ostatku zemlje. Ja sam pričao sa nekim kolegama s kojima sam došao u kontakt, ali u ostatku Švedske je jeftinije, lakše je čak i naći posao, lako je naći stan, odnosno kuću ili stan, i jeftinije. Tako da Štokholm je ipak glavni grad i Velegrad i srazmjerno rastu i cijene. Da, i ovo fun pitanje koje uvijek ovdje postavim, pošto tražimo najskuplju kavu, jer Hrvati vole kavu izgleda. Najskuplju kavu na svijetu ove zemlje koje imamo. Mislim da je Švicarska za sada broj 1. Pa koliko košta kava u centru Štokholma? Ne znam sad koja, jer ja i ne pijem kavu, ali neka obična kava. 5 eura. Da, u prosjeku bi rekli možda 5 eura, da. Mislim da je Švicarska blaga, mislim da je bila rekla oko 6. Mislim da je bila u Cirihu, ali tu negdje. Mislim da još uvijek kraljica ostaje Švicarska. Ok. Moramo reći da ovdje nema tih kafića gdje se onako samo sjedi i kafe, što nam jako fali. Više onako kao neki Starbucks, Gears, oni imaju svoje lokalne Starbucks lance i slično. Znači, tu nije žir ići na kavu, nego je, ako se ide van, onda se ide, ajmo reći, nakon posla na neki after work, onda se ide na alkohol. Ide se na pivo. Pa onda mene obično iz Hrvatske pita koliko košta pivo. Pivo košta između 6 i 10 eura, 0,4.
Zvuči jako puno, iako ne pijem ni pivo, ali zvuči jako puno. A kad smo već na tim druženjima i tako, u Švedskoj, jesu li Šveđani kao što možda mi zamišljamo nekako hladniji ljudi? Kako prihvaćaju strance generalno koji dolaze iz drugih zemalja? Pa prihvaćaju jako dobro, jer se potiče znači dolazak educiranog stanovništva, zato što im treba radna snaga, trebaju im doktori, trebaju im sestre. Možda jedan banalan primjer je da je za sve, bilo kakve znači si naobrazbe, imaš besplatnu školu od države što se tiče švedskog jezika. Znači ti možeš ići na tu, ajmo reći, ne možeš dobiti C1 razinu besplatno, ali možeš ove prve... Možeš sas. Da, u principu, da. Ali kursevi švedskog do licence su besplatni ukoliko dobijete personnummer, ali čak i bez personnumera. To je taj njihov OIB broj i se isto može ići na te kurseve. Da, to je broj za porecom. Znači, ali to je jedan pokazatelj da Švedska traži i potiče uvoz radne snage, jer je, na primjer, škola besplatna za sve. Ali što se tiče socijalnog života? Da, pa ne, drugačije je to. Drugačije su vrijednosti po tom pitanju da kod nas, na primjer, kad dođeš u novu radnu sredinu, nije čudno da te neko pozove već drugi dan nakon posla, ajmo na kavu ili ajmo ne znam, negdje nešto za vikend, dođi kod mene doma. Toga tu nema, jer oni jako se vrednuju ta, ajmo reći, dugotrajna prijateljstva i prijateljstva iz djetinjstva, iz osnovne, srednje škole i taj krug je teže ući. Ali onda s vremenom, ako s nekim postane dobar prijatelj, onda se to prijateljstvo i vredno na taj način. Tako da nema tih spontanih događanja iza posla, vezanih za posao. Ako se ide na after work, to je nešto što je šef isplanirao 3 mjeseca unaprijed, pa ćemo svi ići na after work. I moraš napisati ako si alergičan na laktozu ili na gluten. Znači, to je gotovo svi socijalni eventi se planiraju bar 2 tjedna unaprijed, što je nama malo bilo šokantno u početku, jer tko zna hoće mi se za 2 tjedna dati ili neće dati. Ide mi se danas, ali nije baš ta kultura tih spontanih socijalnih mitinga nije baš uvriješena. Tako da što se to tiče, da... Dosta drugačije. Ne možemo reći da su hladni. Mislim da je to malo... Imate dosta pitanja sa strane u chatu. Prođemo ih samo da još taman prođemo još ovih zadnjih par pitanja koje imamo ovdje, jer se baš vežu na ovo. Kada pogledate ovako, popričali smo o privatnom životu, o profesionalnom životu u Švedskoj generalno, koje biste recimo istaknuli možda jednu ili dvije najveće pozitivne strane, odnosno prednosti ili nedostatka, jedno ili dva, bilo privatno, bilo poslovnog tog života u inozemstvu? Pa evo, što se tiče privatnog, možemo reći da je jedan nedostatak iz naše perspektive malo manjak tih spontanih socijalnih evenata. I možda bi bilo, što bi još bilo negativno, pa evo, možda zvuči banalno, ali hrana. Za neko ko dolazi s juga Europe, naučili smo na određenu kuzinu i ne znam, voće, povrće, sastojci, meso, ako jedete meso ovdje, nama je bila velika promjena, još uvijek uvozimo produkte odozdolje i roditelji se trude nadomjestiti sve što fali. Što se tiče poslovnog negativnog, pa ja mogu opet svoje perspektive, znači velike znanstvene institucije i sveučilišne bolnice, možda što su neke promjene, uvođenje nekih promjena ide jako sporo. Svi veći sustavi su tromiji, međutim Švedska ima tu jednu kulturu velike organizacije, reorganizacije koja traje i traje. Nekada mi se čini što možda u research instituciji
nije toliko loše, jer Karolinska institut je onaj veliki organizam, ali u bolnicama je nekad možda nužno, to smo vidjeli sad za vrijeme pandemije, nužne su nekakve akutne odluke i promjene. Nama se čini možda da švedska kultura nekako puno uvijek ima sastanak prije, gdje se tek iznose ideje, pa sljedeći sastanak se dogovori kako bi se mogla sprovesti ta ideja, pa onda tek sljedeći sastanak, eventualno provođenje tih planova i promjena. Sad moglo bi se reći da to je pozitivno, jer očito neke stvari funkcioniraju i dobro su organizirane, ali može nekad biti i negativno. Da, razumijem. Pa ja se slažem u principu da, znači, ta ajmo reći, nedostatak spontanosti je nešto što nekoga ko je možda odrastao na Balkanu ili na Mediteranu, znači će jako iznenaditi. Jer sve mora biti planirano, sve mora biti 2-3 tjedna unaprijed izdogovoreno. Što se tiče na poslu, pa meni se sviđa ta uređenost sustava, znači da si ti nikad nećeš biti preopterećen sa brojem pacijenata, nikad nećeš biti preopterećen ajmo reći, sa nalazima ili s nečim. Ali onda to ima jedan manjak da neki pacijenti koji ti smatraju da su hitni, da ne mogu dobiti termin, znači za ajmo reći, za banalne stvari, za psihologa, možda kad ih upućuješ negdje isto, nisu za to tolike liste čekanja, ali teško je sprovesti nekakvu svoju, ja imam sad jednog pacijenta kojeg bi trebao stvarno da ga ti pogledaš sutra, toga nema, jer ti nemaš sutra slobodnog time slota u svom kalendaru. Znači, to je jedan mali nedostatak, ali s druge strane i velika prednost u konačnici, jer nisi preopterećen sa nalazima i sa pacijentima. Da, jako zanimljivo. Jako organizirano, strukturirano, tako zvuči Švedska. I sada evo imam 2 kratka pitanja ovdje i onda ćemo pustiti ova pitanja iz publike. Ako mogu pitati koji su vam budući planovi u pogledu karijere, profesionalnog života, a vama, pošto ste još residents ili specijalizanti, koji bi vam bili budući planovi? Možda ostanak u Švedskoj, možda bi tu htjeli nastaviti raditi ili nešto drugo? Pa evo, ja sam tek godinu dana na specijalizaciji, tako da plan je, nadam se, završiti i uz to i nastaviti sa research, znači znanstvenom karijerom. Ne znam, mi smo nekako sad ponukani ovim iskustvom, kako smo otišli u Švedsku, nije bilo možda direktno planirano, uvijek ostavljamo to pitanje otvorenim, jer ne znamo šta će donijeti sutra, koje prilike će se otvoriti, bilo ovdje, bilo u Hrvatskoj ili negdje u nekoj drugoj zemlji. Tako da za nas to stvarno ostaje otvoreno i moram isto ovim putem, ne znam, može neko u publici iz grupe profesorice Melite Šalković Zavoda za farmakologiju sa MEF-a, gdje je moja zapravo karijera počela i kojoj sam beskrajno zahvalna, gdje sam jako puno naučila i eto krenula sa researchom. Pa slažem se, znači kao što je ovo bilo prilično neplanirano, tako nemamo nekakvih velikih planova za neka preseljenja ili za sada nam je dobro i gradimo karijere i to je nešto što se i ovdje jako potiče, da imaš viziju, da imaš plan, da si zadovoljan tu gdje jesi i ja mislim ja sam jako zadovoljan na poslu gdje jesam, uskoro sam gotov sa tom specijalizacijom i dobio sam već i, ajmo reći, šefovsku poziciju, tako da prilike se samo otvaraju i na nama je da ih ili prihvatimo ili da prihvatimo nešto negdje drugdje. Jedino što je teško je raditi u klinici na stranom jeziku i kad jednom isladaš tu prepreku, onda je teško si zamisliti da sad ideš u neku treću zemlju gdje ćeš učiti neki treći jezik koji do sad nisi znao. Tako da ja sumnjam da ću još jednom raditi ovo i početi učiti neki jezik od nule, jer to je ipak veliki izazov. Da, mi vam sigurno želimo svu sreću u daljem profesionalnom i privatnom životu. I zadnje ovo pitanje moje, imate li možda neku poruku koju biste voljeli poslati ovim mladim ljudima koji ovdje gledaju, koju možda niste rekli do sada, koju bi voljeli da vam je možda vama netko rekao prije 5, 6 ili koliko godina, prije što ste uopće razmišljali o Švedskoj?
Kratko vezano, ima jedno pitanje slično o tome u chatu. Znači, probajte si napumpati CV sa raznim treninzima, sudjelovanjima, volontiranjima. To ne mora biti sad, jer u Hrvatskoj je, bar ono što ja sjećam, znači u Hrvatskoj je jako bitno bilo upasti u nekakvu znanstvenu grupu i napisati taj rad i objaviti taj rad. Ali cijeni se nekakvo znanje, cijeni se ako si ti bio odgovoran za nešto, za neki projekt, za neko volontiranje, za neku nevezano, čak ne mora biti toliko vezano za kliničku praksu, nego čisto da se vidi da si ti izgrađena osobnost. Znači to je nešto što se u Švedskoj traži kod poslodavca, da si ti čak i na privatnom, ali i na poslovnom planu da imaš neku ideju, da si već imao iskustva. Ali svakako što se tiče baš medicine, mislim da je kvalitetno i da bi svi trebali razmišljati o nekom volontiranju, u nekoj praksi, zato što Medicinski fakultet u Zagrebu, a vjerujem i na ostalim sveučilištima, je jako orijentiran na teoriju. A ovdje je, kao što je Una rekla, znači ovdje si ti već od praktički 2. godine na odjelu i obraćaš svoje pacijente. I tu bude jedna diskrepancija. Važni su ispiti, ali nisu najvažnija stvar. Treba ih položiti, završiti faks, ali eto, to bi ja rekla sebi. I taj neki, možda najbitnije naći nešto što vas stvarno zanima, motivira, imate drive za određeno područje i raditi nešto tu dodatno. Bio research, bila klinička razmjena ili nešto slično. Novinarstvo, eto, polje je veliko i široko. I s tim lijepim porukama motivirajućima možemo preći na ova chat pitanja, barem koja ja vidim ovdje. Dario, ti možeš slobodno nadovezati ako je možda direktno tebi ili Uni. Odnosno isti je zapravo Zoom poslano. Evo ja ću početi sa ovim ovdje. Ako pričamo o svakodnevnom životu, kako se nosite s vremenskom prognozom, mrak, hladnoća, ili u Štokholmu nije toliko drastično? Pa ovdje je isto razlika da li si navikao mi koji dolazimo iz kontinentalnog dijela Hrvatske, smo navikli na minus i na snijeg i na led. Tako da nama u Štokholmu nije toliko hladno. Temperature ne idu, bar ne, ako i odu ispod minus 10, to bude možda tjedan dana. Samo je ta duljina, znači zime je malo naporna, jer to krene u 10 mjesecu i završi u 5. Nikad stalno ste u čizmama i kaputima. Da, ali nije hladno, nego jednostavno dugo traje. Znači taj ajmo reći, tamni i hladni dio godine. Da, sada sljedeće, ovdje duše meni poslovno pitanje, ali samo ću odgovoriti kasnije, jer mislim da je fokus treba biti na njima. Pitanje ovdje, možeš li nam Malena ispričati kako si završila na Harvardu, ali to ću na kraju odgovoriti Iva, samo radi respekta i svega ovdje. Pa sada bi na iduće pitanje od Lorene. Kako pacijenti reagiraju kada shvate da im doktor nije Šveđanin i znate kako reagiraju na psihijatre koji su izvana? Pa moram priznati, ovdje vam radi toliko puno stranih liječnika u zdravstvu da vam to pacijentima uopće nije neobično. Meni je bilo neobično koliko to njima nije neobično. I čak, znači, razina njima je najbitnije da vi njih razumijete i da im možete pomoći napraviti dijagnostičku pretragu ili propisati lijek ili putiti dalje u skladu s njihovim tegobama i s onim što oni žele, kao i svaki pacijent. Tako da stvarno, evo, ja mislim ni Dario ni ja nismo, ni svi kolege koje ja poznajem nisu imali nekakve loše ili neugodna iskustva zbog toga što nisu Šveđani. A što se tiče psihijatra izvana, pa kao što smo rekli na početku, pošto je to jedna od najdeficitarnijih specijalizacija ovdje u Švedskoj, jako je puno stranih psihijatara ovdje i možda tu malo škakljivije zbog jezika, jel? Međutim, moram reći da kolega koje mi znamo opet, bilo je Grka i ne znam jel znamo ikoga iz Hrvatske direktno, imamo neke zainteresirane kolege i kandidate, da su se jako dobro snašli.
Tako da što se tog tiče, evo stvarno ne znamo za nekakva neugodna ili loša iskustva. Super, super. I sada kaže Lea, što preporučate studentima prve i druge godine medicine koje zanima specijalizacija u inozemstvu? Mislim da smo to već... Da, odabrati otprilike svoj cilj i pokušati što više doći u kontakt sa medicinom, znači sa klinikom kao takvom, preko ljeta, ajmo reći. I da razmjene bilo vani, bili unutar Hrvatske. A ja pitam što se tiče razmjena, da li bolnice u Švedskoj, Karolinske ili neke druge prakticiraju te međunarodne razmjene? Možda da li ima prilike tamo za studente da skupe prakse? Pa sad tu opet malo pitanje jezika, međutim moram reći da ukoliko je neko baš iznimno zainteresiran za određeno uže područje ili ne znam, ima neki akademski background i već radi research, da imamo visiting students, visiting doctors, imamo od studenta do specijalista. Sad, nekad su oni zainteresirani za eventualno preseljenje rada u Švedskoj, nekad je samo riječ o nekoj kolaboraciji, tako da bitno je znati što vas zanima, zašto imati nekakav background iz toga, tako da definitivno je moguće da. I Lorena kaže kako poslodavci reagiraju na želju za osnivanje obitelji i kada pitaju na intervju koji su nam kada pitaju na intervju koji su nam planovi za budućnost? Pa, mislim da je ovako, mi smo ja mislim da je u našem slučaju to čak bilo i pozitivno da dolazimo u paru i da imamo taj dio sređen, jer to je nešto što se kod njih jako cijeni. Opet, znači, life-work balance i ajmo reći da si normalna osoba. I to se pitanje postavlja, da li imaš partnera, da li imaš dijete, da li planiraš dijete, ali ne u nekom smislu onda te nećemo uzeti, nego onda ćemo te baš uzeti jer dobivaš, ajmo reći, to nešto i od doma, što ti možda mi ne moramo priuštiti u tom smislu. Tako da se to cijeni ako si u vezi i ako imaš sređen privatni život. Evo, mislim, ako mogu biti dovoljno otvorena, mene su na razgovoru za specijalizaciju, mene je šef pitao da li imam djecu i da li u smislu planiramo djecu, ali ne u smislu pitanja da čekuje moj odgovor i ne u smislu nečeg negativnog, nego moramo na to isto računati za vrijeme ako do toga dođe ili ako to planirate, da moramo to vrijeme računati za vrijeme tvoje specijalizacije i slično. Nekakvom open dijalogu mi je dao do znanja da kao ženskom kandidatu, da oni s tim računaju, očekuju da je to sastavni dio uzeti pauzu na specijalizaciji za takvo nešto. Čak često da roditelji koji imaju, ne znam, 1, 2, 3 djece rade, ne znam, 80% ukoliko žele. Tako da to isto nije nešto neobično. Da, opet mi zvuči vrlo strukturirano i organizirano, planski. Sve. Oni su imali jako nizak natalitet jedno vrijeme, pa su morali malo... Aha, vidim. I sada evo ovdje zadnje, barem meni pitanje u chatu, a u Nadarju i možda tako imate vi neko pitanje. Ana Marija kaže kako se prijavljuje na BT, ja ne znam možda što je BT, tako, i možete objasniti drugima koji ne znaju što je BT. Također, je li postoji stranica gdje se mogu vidjeti natječaj za specijalizaciju? Pa BT je znači bastjänstgöring, to je znači taj bazični trening, to je usporedivo sa hrvatskim radom pod mentorstvom. Znači oni su sad promijenili programe za sve specijalizacije 2021. I to je sad prvi put u 9. mjesecu prošle godine uvedeno, znači kao jedan dio do specijalističkog ispita, ajmo reći. BT se za sada radi samo na prva generacija koja će imati BT u sklopu svog programa je tek upisala, znači, medicinu, a BT će se sada provoditi samo na stranim liječnicima. Znači, na primjer, da smo mi ove godine došli u Švedsku, onda bi mi morali bi tražiti mjesto za BT. BT se može napraviti prije, a može se napraviti u sklopu specijalizacije. Tako da, po meni,
A postoji ono što sam ja rekao, znači može se raditi kao liječnički asistent. Znači po meni je puno bolje može ne tražiti direktno BT mjesto, nego doći i raditi kao, to se zove underläkare, znači kao neki liječnički asistent, jer plaće nisu velika razlika. I onda tražiti specijalizaciju u kojoj će jednog dana biti involvirani i BT, jer ovo su tek počeci i u skladu s onim što je Una govorila, njima isto treba vremena da oni to sve shvate što oni žele sa tim, tako da nema jako puno mjesta za BT. Da nisu oni baš još jasno izdali kako će biti, koliko će mjesta biti raspisano i slično, ali su rekli da će biti ta mogućnost da je zapravo BT dio ST, se zove specijalizacija, što je možda nama se čini bolji put, lakši put. A drugi dio pitanja gdje se mogu vidjeti znači specijalizaciju, znači postoji burza rada, to se zove Arbetsförmedlingen, i tamo su svi natječaji po regionima, znači po županijama koji se specijalizacije raspisuju. Onda postoje, na primjer, ja radim u jednoj zdravstvenoj organizaciji koja je privatnog karaktera, ali ima ugovor sa regionom, sa županijom, i uglavnom se na internet stranicama tih velikih zdravstvenih ustanova može vidjeti isto aktualni natječaj. Postoji 4 ili 5 privatnih firmi u Štokholmu koji su odgovorni za zdravstvo. Mm-hmm. Ne znam da li vi imate neko pitanje direktno u chatu vašemu? Da, evo još samo 2 kratka pitanja koje su direktno nama poslani. Znači, postoji li nešto u CV-u što poslodavci posebno gledaju? Pa mislim da smo djelomično ili u potpunosti već na to odgovorili. Znači, naravno gledaju se svi meriti ukoliko ste bili izvrsni studenti sa, ne znam, dekanovim nagradama i slično, imali znanstveni rad, rektorove nagrade i slično, sve se to gledaju kao meriti. Međutim, i takve svi oblici razmjena i dodatnog iskustva, kliničkog research, novinarstva. Čak i osobnog iskustva. I volontiranja je veliki plus. I naravno vole isto da ste dokazali da ste vigilni, da možete raditi u različitim grupama, multidisciplinarnim grupama, da ste se dobro slagali, i reference. Pitaju često za reference koje obično i provjere. Ne često, nego uvijek se na intervju pita za 2 reference, od čega je minimalno jedna šefovska referenca. Da. I još drugo kratko pitanje je da li je kraća specijalizacija zbog doktorata? Odgovor je da, to sam možda zaboravila reći. Znači, ukoliko imate doktorat, specijalizacija vam je pola godine kraća, 4,5 godine umjesto 5. I još je Ana Marija sad pitala, znači, postoji li natječaj za underläkare? Da, postoji. I jako puno natječaja postoji na burzi rada ili na direktnim stranicama bolnica, domova zdravlja. Da, postoji. Odlično. Ako ima netko još neko pitanje, slobodno može zapisati u chat ili podignuti raise hand ili podignuti ruku, kako se to kaže. A ja ću samo kratko, samo da Ivu ovdje ne zapostavim, ovo kratko pitanje, ljudi napišu pitanje, samo kratko, vrlo kratko kako sam završio na Harvardu, ali zaista nije fokus ovdje na mene, nego samo pošto je ovdje pitanje. Ja sam bio u Americi 2 puta, jednom 2016. drugi 2019. I 2019. sam bio na jednom kliničkom programu u bolnici u Houstonu, na MD Anderson Cancer Center, koji je jedna od vodećih cancer institucija u Americi. I imao sam tjedan dana slobodnog, odlučio sam kontaktirati nekoliko profesora sa svjetskih sveučilišta kao što su Stanford, Harvard, MIT. Volio sam da dođem kod njih da vidim, da naučim nešto na dan ili 2. I doslovno sam sjeo u avion, otišao na Stanford, Harvard, MIT i tako. Ljudi su svi vrlo lijepo prihvatili dođi. I kad sam došao na Harvard, priča evo za 5 sekundi gotova, kad sam došao na Harvard, umjesto da sam vidio laboratorij, imao sam praktički intervju za posao od 4 sata, 3-4 sata, koji ni u kojim ludim snovima nisam mogao sanjati. Nakon tog intervjua sam vidio laboratorij 15 minuta i nakon tog intervjua gdje sam objasnio čime sam se bavio i tako, ali to ne treba sada ovdje pričati. Uglavnom jako puno extracurricular activities i to mi je ponuđena pozicija tamo postdoka. I onda sam je prihvatio onako možda 2 mjeseca, ne odmah. Tako je vrlo zanimljiva priča koju može u nekim drugim putem. Eto, za Ivu. A sada ovdje za vas jedno pitanje od Marte. Kaže, znate li kakva je situacija sa stomatolozima? Ne bi volio nagađati, pa ne znam stvarno. Ali
stomatolozi imaju sličan put po tom pitanju da imamo istu krovnu organizaciju, znači ista ustanova izdaje licence, tako da vjerojatno je slično i uvjeti, znači papiri su isti koji se predaju, ajmo reći. Super. I sada, odlično mi je Marina napomenula, kolegica koja isto organizira ovo s menom, da napomenem i vi, ako želi vidjeti ovaj detaljniji put, ovo što sam za Harvard rekao, imamo Work and Life koji se upravo bavi time USA, pa možeš na YouTube to pogledati na našem kanalu. I sada Anton, mislim, diže ovdje ruku, tako da Anton, the mic is yours. Hvala, pozdrav svima. Evo, ja sam sad student 6. godine i razmišljam o budućnosti u smislu klinike ili znanosti. Mene konkretno zanima znanost i ja sam konkretno radio kod asistenta Ivice Matka na neurofarmakologiji u Zagrebu. Prijatelj mi radi kod profesorice Šalković, tako da prenijeću. Jan Homolak ili? Jan je odličan što se tiče studenata, fantastičan, mislim, bez danjega. Ja s njim sam malo surađivao u sekciji za neuroznanost, ja sam isto u sekciji za neuroznanost, evo još moji prijatelji. Da se javim na live. Uglavnom, evo da skratim, da previše ne duljim, mene konkretno zanima neuroznanost jako i mislim da me zanima kognitivna neuroznanost. Znam da je Karolinski institut fantastičan institut, pa me zanima gdje mogu pronaći više informacija o istraživačkim skupinama, zato što sad planiram se prijaviti na Erasmus+. I onda je samo fora u tome da pronađem mentora koji će potpisati acceptance letter prije nego što ja diplomiram, pa tako da mogu otići na 6 do 12 mjeseci van poslije fakulteta. Ok, možda najbolje da se čujemo direktno. Ja sam već imala jednog Erasmus studenta iz Hrvatske, koja je isto bila liječnica, i sad imamo jednog, ćemo imati Španjolske, pa možemo se čuti direktno, pošto se stvarno srodno područje. Ne znam da li te zanima doktorat ili takav put, jako je dobro krenuti s takvim nešto kao što je Erasmus+, jer puno će lakše otvoriti se možda pozicija za nekoga koji već radi u grupi i ima baš taj research experience, jer poprilično je kompetitivno dobiti mjesto za PhD na institutu. Zna biti, mislim da je konkretno za ovo što smo mi bili aplicirali, dobro, to je bio Marie Curie Fellowship, pa je malo bilo na razini EU, znači bilo je 15 mjesta na glavnim institucijama u nekoliko EU zemalja, između ostalog Karolinska institutu, ali bilo je otprilike 100 prijava na jedno mjesto. Ja sad ne znam koji je prosjek za ostala PhD mjesta, ali vjerujem da je tu negdje, tako da je to, mislim, jako dobar plan i put. Mnogo kolega koje ja znam je ostalo na PhD-u nakon Erasmus Plusa ili sličnog iskustva, tako da evo možemo se čuti, ne znam, preko LinkedIn ili slično, vidim da već radiš na MEF-u, tako da, eto. Ok, super, to je bilo super, hvala. Može onda, znači, preko LinkedIna vam se javim? Može. Ok, puno hvala. Koliko sam shvatio od Alena da je zamišljeno da ovo traje otprilike sat vremena. Da, mi se ispričavamo. Sva pitanja, ako trebate neki konkretan savjet ili bilo što, slobodno mail ili nešto, ne znam, slobodno se javiti bilo tko iz publike. Pa ako možemo pomoći ćemo. Jako lijepo. Taj networking i povezivanje, super, hvala vam puno. Ako netko ima još jedno pitanje za kraj, dok netko postavi ili ima hrabrosti, ja ću se samo zahvaliti još jednom Uniji Dariju na vremenu i fenomenalno vrijednim informacijama, mislim, za sve ljude koji su ovdje. I naravno Marini Grubić, našoj studentici medicine iz Splita, koja pomaže organizirati sve ove eventove, tako da bog Marina. A pošto ne vidim nikoje pitanje ovdje, ja ću se zahvaliti još jednom svima.
Hvala vam puno na svim pitanjima, što ste došli, što ste se prijavili i ja se nadam da ćemo se vidjeti u idućim Work and Life Abroad serijalima koji izgleda ispunjavaju svoju funkciju, što mi je jako, jako drago. Mislim da nam je idući Kanada ili neka druga država, zaboravio sam. Uglavnom vidjet ćete ako se pretplatite na naš newsletter i pratite naše social media, vidjet ćete za par tjedana. Tako da to je to od mene. Ako Una i Dario ili Marina ima nešto za dodati sada, slobodno. Eto, hvala puno na pozivu. Još jednom bilo nam je drago sudjelovati u ovoj inicijativi. Pozdrav svim kolegama i u Hrvatskoj i šire. Tako da eto, we stay in touch. Ne, stvarno hvala organizatorima i publici i sretno vam svima u karijerama. Super, Marina, ako želi nešto dodati za kraj. Hvala svima koji su sudjelovali i vidimo se na jednom od idućih Work and Life-ova. Biće tu Kanada, Danska, pa eto, vidimo se. Belgija. Eto, Marina zna i bolje od mene baš koji će biti, tako da očekujte uglavnom dobar broj serijala Work and Life. A za sada vas sve pozdravljamo, hvala vam puno i vidimo se nekom drugom prilikom. Eto ga, pozdrav ekipa! Hvala. Bog.